የማትሰግዱ ሰዎች ይህን መስማት አለባችሁ። እሺ ካፍር ብለን ፍርድ ከሰጠነው መጀመሪያ ያሉ ላ ተእከሉ ذبيحته እሱ ያረደው አንበላም። ልብ በሉ ገብረ ማርያም አንደ ማርያም ያረደው ክርስቲያን እንበላለን። የደሞ በቁርአን የተረጋገጠለት ነገር ነው። ሙሐመድ ሙስጠፋ ስሙ ግን የማይሰግድ ሰው ያረደው አንበላም። ይህ አንድ ነው። إذا مات لا يغسل كموت النطبو ولا يكفن عندنا كفن أرجن عند إسلاموچو كفن أنارجلتهم ولا يصلى عليه عندنا أن نسجد لهم الروس ما يسجد سو أن نسجد لهم ولا يدفن في مقابر كلام علماء نوي يعني هذا اللي موندموش علماء شو النزاع يما يسجد كافر نويالو وتأتوا هنا والو نعم ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر النصارى يا كريستيانوچنا يا يهودوچ قبرم اندفنو باسلام قبرم اندفنو طيب من نارغو እንዳይገማ በአንድ ምድረ በዳ ቆፍረን እንደወፍ እዛ እንቀብረዋለን አሉ። طيب ከዛ በኋላስ ولا يرث ካፍር አባቱ ከሞተ አይወርስም ወይም አይወረስም አይወርስም كافر أي ورسم أي ورسم ولا نترحم عليه اللهم ارحم مصطفى اللهم ارحم محمد بلن دعانا رجلتهم لأنه لا يصلي فهو كافر ولا يزوج مسلما يما يسجد كونه عندي إسلام مستأنسته أعوذ بالله طيب بزو سوچ አሉ የማይሰግዱ ሙስሊማ ያገቡ ይህ ነው እንግዲህ ይህ ነው حكمه ሙስሊማ አንሰጠውም طيب እነዚህ እስካሁን ድረስ የገለጽኩት እነዛ የማይሰግድ ሰው ካፍር ነው ያሉ ውጤቱ ይህ ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ያኒ ይህን ግንባሬ ለአላህ ጎንበስ ብዬ አለመስጠት